baako aha miensa ene aduonum a make say ni nyina da yira efri ayetama port no a eno ye ECG4 dia no o kiremu say nyira ye efri say niam wei yetumi fa ntu kwan ma ne nkoton da ne send osusu sem ehye ECG adwuma yefo ni benchen ana afi nso gi ale mpani fo nchen Ghana fo mmade me ni nda won betimi ache wonom agye container e de from nsem Otemuafo penyi abekasa echemu se eye petition no mode koma o mampani John Dramani Mahama no nam so nti no mo pese omunyi ni fi na konya so no eye ade a ohia copies akane otemuafo poni meka se ono so ye kempirifo mu di adwuma ewo Institute of Economic Affairs etwanitia ekane se IEA ne din ede Sofia Kufu ede adesre ede atoga na mampani John Dramani Mahama nim sem enanim yata oya hyehye foforo na mfa emra hodo a ebeta efuma agudie tu ho afrisem edin passe betu efuma agudie ewo mpotem baabi na so na mpotem ofo na se mantam no wonom enya so emfaso chairman sabonsu abebi sansam ede afa ahokeka eye gold board mpanifo edidi dwuma bakopie mo ewo prampa ne mpotem eno no ewo krabompone mantamum na meka se yenuma no ma mokọ eye Mizram sumi bi mekire Muslims eye teachers bi aka se kirem sem enwani mu yata Ghana mampani omo apa na Muslim schools no enkon ka visa mo boa pa ma Ghana chekire ne kanko no ekon kan tete mofra no tete pa be boa ma humasua akon kan e wo mayim ye be boa re ni je die kase boma na chese o chia me kwa me abekasa e de afa nu hu a wo hu e wo na brabom sanso na kan ma se badwane ogina mo e de ma de hia one mo Asen Central Canada ohene akompre ko Japan Ghana for back ko pie mo US oni anas ensensem hom na mekese ne Canada Japan be pie Ghana ma chirem so enane se ne sia ma mekese wa ye ni pasoro nkonti o da twene ampo Nyankopon asim ensem no pinaka ba so me say agye sem kase bo DLFM 106.9 dwa ko didi suyi ena so yasene me kan fukeje study abroad and travel consult e dia ma obibia na nije won so person kwama no ne enkoto ana disia so ewe ye USA UK Canada Australia Germany na China na o visa ne 0332180 anumre me kan Lumba super ena de amawo eye super ba montena ne Ghana fo obiara ensi ni form kra na nanso akanya papa Charles Kojofosu Dade Lumba ni nyuma ndi awodo a odie o man Ghana mu no eho pam na Lumba super so ato abo ase de afa mfidi mu ya so kwodwo nya bi na wono masunsu asobo na nya de bi ewe akire kram na meka say Ghana ni bi adwuma de bi a wudi a obehia nsufa ni nyina kwada Lumba super ne mpa super papa emfansom wahoho nom na kwanya ba de ma Ghana hyenka fo no mki atwi no abobo ye atwa kopia wa Lumba super ka chiko fenso no bi kwa kina bosum da banya sika e de agu boto fa panifo ewa homatrufo yi so 0555274757 0555 ne ya miensa na 274757 edi aka hom ana 0577475343 so atena ko piem odansoma ne mpotema madam abanya meche butu anso afa bia oton ne shop no eben Lumba Sport esan so ben appear to silenem awodansoma from matufo esinaje munchiremo 0557 349-401 0557-349-401 Sasa ko pie mu ofanko ne potemam Mama Vic ebutum ne shop no awo fanko Sport M eben washi be ni pe na awo pamfa oya fanko Sport M fama tufo iswe na jinchemu biara ewo ne nchen 0500680783 0500680783 Easter Saturday de yen na ye fa ye ni nche for you sanse ye papa Daddy Lumba bo show kese pa ewo di Ofosu Plaza Hotel na anyomtofo ebeka ne ho ye kofinti eni keke fosu eni anyomtofo pia eka ho na wa new seba ni say dia na hit no ano ayedin ye papa sanse ba highlife nyomto ye asane anije dia ye papa Daddy Lumba ana de brayen ye Easter Saturday ni besi 19th April ewa fiwe ye mu ewo ye di Ofosu Plaza Hotel enu woko for you no nsia na gate ni ye bie no won twipe mu pepepe na show no hyehyehye so now sa ebetimi aka o ticket dia just dial star 714 star 51 ash star 714 star 51 ash ne na ya bomu akohia mu we eye di Ofosu Plaza Hotel nu woko for you anumle na me kanfo DLFM afrafo nkomko ena de amawom na wonom eya afrafo nkomko motan papa
Charles Kwadwo Sammy de Lumba dwumadi ahodoa odie nyinam titiru afa DLFM 106.9 ana finze papa Charles Kwadwo Sammy de Lumba na nyomoto ahodoa oto enyina dachi na afefo nkomom kwei ebi ewo monone ene ebi nso ewo omaiganam na mekese mpema moden ebi omopon de ato onom esem Ghana ni biara wo konto titiru nso mamwa monone nso konto so beka ye ho a Babadi FM penifo na beka eye DLFM College Association penifo na nyina enfoto na yemfa mo odenta papa Charles Kwadwo dwumadi ahodoa na odie no achi frem penifo e wa homatrufo yi so 0538 865 393 0538 865 393 we na we na abofo wo so yasense yentra senfa kasebo nkyeremu nyina da no emra emesomo akenkafo asenkonwa ebesoma nimre no edi amegye so takwade Kwadwo krom tobe wode shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy mene Adwoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kasebo ne kyire bankasa ebeto aso ede asomo DL News. Yamamo akwaba afe kasiabono enchiremu enyin. The executive director at the Mass Center for Environmental Management and afe sustainable energy. The day the Mr. Benjamin Insia or then some atuja enchiremu sem. Eye containers ahodoa eye isi jadwuma ko ne dia eye mako apem ene ahamiensa ene aduonu amekese penifo chiremu se ayira no. One de wakase chiremu se satama porta containers we na ira ne de containers no ewo krayim ti Ghana fo yanka yakoma emfanto yejam Mr. Benjamin Ensia ekasem na okirem sem on ye ohunu se sa containers ahodo a etimi ayira de afri tamaport no aya na empriva mo hodom de da aya tamaport na no du ba bi mo de tro eto mbo asem ye de obedu wa no mo pe o matwentwa mo na asesa na demolish etimi ache no ne bo na ye den afi na guntumi nyi eba ne sa pra mabon donkomi na maton fofofo e de ma o mankasa ho o kiremu se containers na ayira no enya de Ghana ni betim de akopia mo no ne akwankoton da efise ECG edin na guso ne senti dwumadi ahodo eba no ECG fo pe ene betimi aton ne senti wakase akirem se containers na ayira ne de ewo krayim no ndo susu sem Ghana Revenue Authority for GL for ka ho bi ene container yi wono se wom efe nso enipa do mo ya adwuma a ECG fo panifo akasa akache nso ensa ewo mu bi wakase akirem se adwuma afọ do mo ya adwuma ECG akache no omo ne hu bi pand container de wo man kasa na 20 performance omo ma o manimbre le hwehwe bia container obetumi ache wono ne agye sika na nte sa pa de Ghana ebetumi abaka fi se container nya de ayira ne nyina da ewo krayimum Benjamin inside the same say Editor Central for enim. The container and the goods a woman and answer supplies were made based on the specification of ECG and not based on any private company and answer based on the Ghanaian market. Standard na manufacture any supplies na container were made because ECG requested those supplies. Until almost year to meet the demand for ECG. Until obi biya nkra biya ntumi nyusu. If there are huge cables or distribution cables, ECG is the only known organization only and as a Netco, these are the two companies on lay distribution lines. So here's a near ya import to Adiaba, not auditing Chese a BF free. The F free rich as a chrono na yabo, and a chrono no so no the end beneficiary of this chrono a ECG. Inti yabo chrono no a toma ECG biom so on santo because ankran Caribbean to mentor and the products because of say ye make in the name of ECG specification ye ECG no product into infanko Burkina Coton, into infanko Benin Coton, into infanko Nigerian Coton. Inti the ekase ayira ne de me susu yemo no based on the national security architecture, based on customs or divisions architecture, and based on the operations at port no enya ira na ira chrono na customs division mo GRA national security operators ECG any ankran krebi chrono no ma shada boss is particular omabo chrono no omabo chrono ma santo ama ECG I think that the substantiation beba after investigation has been done. These may be assumptions, but these are not out of the woods. They are critical and concrete assumptions and not abstract because say the American GRA terminal be a national security terminal, national security bohombain. GRA customs division or more for most of them a soldier for because of how these operations are done. Into a day and 1,357 containers every free GRA terminals are GRA Nyawe. Enipa wote ne kan aye the executive director
at the Mass Center for Environmental Management and Sustainable Energy ne den at the Mr. Benjamin Insia and our tenant kind and wachi and our software no on a show mangana a horn in the answer so Major Energy a Minister for Energy and Green Transition John Abdullah Jinapo at the Sabatuja H. Rimisem containers ahodo airano emu mako adua 940 ayade ampenifo akwa hu ewo eye India ni bi nchen ewo pon ewo nkabopure mantem eno ne bentema ena mpenifo akiremu sem wo containers ahodo mko hu ye warehouse a eno wo eye pon ewo tamampotem hono mo na amu akiremu se India ni akiremu a enipa bi ana beton containers mako 40 edema se onje na energy minister ahye se container no mika se o magiri nya de fi opene yensem wamekoso anhwehwemu ne nipa wodo mkoto container no de ma sa India ni we no wambecho wemra ene wo madi nanso akasa se ye che na we na obi amegina wa meya manyose mefiri sabe o maga na japade na ye ne bomode aboye homoden ne yache ne age na ga na sika sama ekofom ne atumi aboa emasikai etimi akonkan de my Ghana. The briefing I got this morning, and let me comment the National Security Operatives and the law enforcement agencies. The information I got this morning is that already they've traced about 40 of them to a particular terminal or warehouse in Pung, which belongs to an Indian man of extraction, and they've confiscated all the 40 and they are moving them to a secured location. The man indicates that those containers were sold to him last year, and so that's a subject of a matter of investigation, and law enforcement agencies would ensure that the law takes its course. There are also reports of some other areas that they are picking intelligence. They will trace all of them, retrieve all the containers as soon as possible, and put the perpetrators before the courts of competent jurisdiction. Let me just sound that when we start prosecuting these people, let nobody come to say we are witch hunting. These are properties of the states. Every legitimate and legal means to ensure that we retrieve them and to hold all those behind these acts to account. And so we'll continue to work hard and ensure that we retrieve all these containers picked up this Indian in connection with this. Any out here so for no and a do mangana. Yahon in ye ensem ano metre Minister for Energy and Green Transition. John Abdullah Jinapo and in our team say containers and mako 40. Aya ECG for the akebusa hodon yama hodu guma bebo ma ECG adwuma na kwen animo no. Eni pa bia kwakoton e de ma India ni amekese no. Wanom akwaji containers ne munchiri mu ene ye de asumi Sikapa me ngofa asefo na asaka mo hu bi container no sa na India for ni saka bi e wo kure yi. Chese Ghana die Ghana. E mo de desano manam. Ebeka ho asemre emre ni ntiyenko ya nim. Yanto akase abone so na otemuafo pani eye Gertrude Saki tokno eden sama betwa a kire se eye omanpani John Dramani Mahama ye petition no modi akoma no a eno nam so ma obeyi no ede afri natena ye no ese eye ade onu so hia copies nti ode eye letter akoma omanpani eye nde ya wo ma ajibo so me ne de toso aduonu nso a o kire so sre na le oma no enhwe document nim na onu so enhwe ne ewo mu nti eno nam so pam pese mu yi no edi free natena ye no the sasemu etudwa e wa abre ye omanpani John Dramani Mahama any council of state for etna se edi fa ye petition miensa ho eno nam so nti no mo say omo pese omo yi no edi free eye natena ye ho na ye ade amrahye bedwani edi ma ye otafo eye Vincent Asafo enso akofile lawsuit e wo Supreme Court a obisa nsam edi fa kwan ye omo fa so edi dwuma edi fa petition ho na ye ade a eye otemuafo panyin so atene se eye enkane eye attorney general eye Godfrey Dame enso ede eye petition akoma omanpani nti na ye otemuafo pani e kire so person no so enhwe petition nim no hu nsem a obetimi aka ansa na ye omanpani e di petition no akoma council of state ansa na omasi omugina ye na we na ye osoafo no hwenkita hodi ho nsem e we ye omanpani aka che Felix Kwachi ofosu e di betu dwa se eye petition miensa ni na no mo de akoma eye council of state enam eye article 146 no 1992 constitution nim ana mo che se nsem e wo petition nim de se enya ade a obia enim ensewa ewom na se ne hyehye ne kɔ ne de eye ade a we ne de edi kan asesanye eba eye oman Ghana ye judiciary nim na council of state for so eye hwehwemu e de afa petition nim ansa na omatimi ene eye omanpani atena ase ahese omubeyi eye otemuafo pani etimi afri natenaye enti we se match fofora ba bonten o
se kanofoliata ene kisia jaben de ene wo ho ene esi anso temwofo penny ene Ghana man penny John Dramani Mahama ene akane attorney general Godfrey Yebo Adame. Yes. Now once Andrea by me catch any say send IGP the any year no man in paibo mu enye den se dey say atwede na ahwe o mbesi ni form sana wo hu no sana mi hu no mate sika yenko yanim na akane otemuafo penny yegusu agina temuafo penifo ensemum onu kwara nso edidwuma edema Institute of Economic Affairs etwanitia ekane se IEA Sofia Ekufum odensam ade atudwa echirem sem ehu behia pa se Ghana mpenifo betena titiri no mampeni John Dramani Mahama ebeyen sakiremu ade afa mra hodo a ebeta efumagudie etuo hu every sem meme yawodo wa yetufum agudie ye pa nanso agudie mpenifo tufiri ho no no sampotem ene mansini ene mantam saa no sabe wanum enya ketekete mampodo bimpo emfa nya mpotudwuma kram yema me kiremu sem edin pass ebetena me ne kokotuma kotu gold o meme yawodo bi ye betu bauxite diamond o meme yawodo bi na sa mansini na sampotem okro ne sabe omunya kaprebe mpo emfa nya mpotudwuma o kiremu se koba ne sa na o man sabe ye bre ye pam yema me aka se kiremu se yentimi ntrase se o ma yetim yekwetwanua emfa mfiri atoye mantemu emanya mpotudwuma Ghana nya so mfaso na atoye mantemu akwa nyina besei empotemu adwuma ni ho o kiremu asabe adidija ho yi adimuna enanam ni senti Ghana mampani John Dramani Mahama yi nyakopa ya dom wanya kwanya besom Ghana wei niam bia akwaso amwa o man no nyakopa ya dom wanya majority nti bomode yan hyehyemu na ye mara foforo na fa bata ekwan yefa so a yetufu magudie ho na ntimi mwa na fumagudie na yetuo no meme ahodo yetufu magudie ne seba musunya so mfaso bi yakwakotu bauxite ewa akwatia eba ne se na kwatia fo nya dwuma nye na mpotem ho kwan nyina asai o kirema eba ne sa emu akra nti oya hye foforo na mfa na fumagudie yetuo national cake no mensini mantam ahodo no obi na nyamu eche fam ye ma mesufa yakufu edin sem sei edu jamro ne sem trefo edin komo no ai yeri kanche aban ene say ese wo yi committee bi won no committee bi na mbe se nipa benum bi wo nimdie mining ne petroleum ni ade nimdie pa na won chire sania yeri koyenim no mra no ni esese nsisan esese ebem apam na wan ahihye gidaw no contract no eno no nso no sania nsisan a esese ebem sania ebeya sania niema nyina oduma chede na onyankopon di ama oman no sika kokko sika futuru ene niema ahoro na de ahoro ehyehe asase na ase no ni nyina no sania ebeya Ghana ni bia fi abofra kodu openinso obia benyamu amfaso eno nim efisa esa wo hwe nkro ni nkrasi bia efi ohimpanyin breso na wo fi asese wo to gold wo fi asese wo to diamond wo fi asese wo to near bauxite manganese ni ade nso uko sa nkro no sia wankasa wo kwa beka se na nti kro ya wo ya ti ni din eno ni because she ama wo ya we ya ni se wututu fem ho na we ni a wo be yi afi ho no wo kwai sa na ema no nyina ni ntim say local government nso wo hand in all ni niamais ni bi se wo kan constitution no kra on local government I was say esanka local government wo ano wo niama 106.9 but and saying no anko basa na bibia no central government eni awoti ye aya kane otemuafo penia onu kransu ye adwuma edema Institute of Economic Affairs itwade tie kane se IEA ne den ede onimnyamfo Sofia Ekufu nene ena woti ye yanto akase abone so na eye osai chairman sabonso enkane ona na majority leader e won rahebedwam e de nsema betudwa e de afa ye abodi nkrata ani tumi ahoro nipa num bi ewo say ye betimi ayiwom so mo mehwe dwumadi ekoso e wo Ghana Gold Board na ya de aban eti Gold Board ni so mbehwe kwan ya mo faso edi omudwuma se ne be ya e ba Ghana Gold Industry ni mu so so mbe ma hoodin etimi abem sanso na ba foreign exchange inflows ni so mbe ma etu mpon ye papa
papa na dwumadi omudi ompese de di pefe ewo ye Ghana gold trade nim na sanso na mo behwe se e ba small scale miners ne so ombeka omabom se ne be yo musika sam so ombehwe se ewo enkrata so no mabomoden so ako atia eye galamse no no ma hye ni nkran se ne be yo biara betimi aboa na ko omokun ede atia no ebetimi aka honom no mo bom homodia so ombe mo musika ehu hia kese pan se ne be ye beboa eye dwumadi a gold board for edi na ye fipi mienu ni adionunum budget ya minister of finance ya Dr. Kasoto ba forcing edu betu dwane kire se ya de omudi $279 million ato nchen ede ama Ghana gold board omo hese anya kra na watwi bia no eye gold tons miensa de ometimi a export ede free eye small scale miners ne honom na bro mo kokumase dialogue omo twetwe nkomo e wa bra ye policy makers industry experts any omo kebiewom ehia ya omo dwenjen oman Ghana yesikasem no ene eye amamuo ne ho ana ye chairman sabonso ede betu dwa epeja eye frank akoko editi a eye nipa bi a ye yiwom ewo eye gold board ni attempts to stabilize exchange rate through gold marketing. So gold board now almost say omo yen. And the queenie say omo yen no yen yan kabeboa. It's a good intent that was well. However, this is a new program I say you. It's how ye say board no. Or constitute say board no. You expect to populate the board with people with demonstrable competencies in commodity trading and so on. Okofa obia sabi previous onya adwuma bi ada as a job for the boys omansi ka akọ yan fanko share sanko for nsemu. If we get it wrong at the very outset, it will be dangerous for us as a country. The policy is good, but its implementation no ye hwe ni ye anya sa e de be ko musu. Eni ya wuti ye eye osai chairman sabonso enkane ona na ya majority leader ewe mashebedefie yanto aka sebose ko piemu ewo eye prampram eno no ewo enkrapompone matenum na empenifo do maka biewom ewo muslimim esumnim amba modea ewo nimde efa adusua ho akasa echirim sem ehu behia paasa eye ahmadia schools no Ghana mpiri wo modea ma omani akwa ho yi pa na tete mofra eboa mofra nso adwene mutumi bie edema amamuo pam na mro penipa ono eye Hausa chief onu kura yanso no ye imam edema social welfare mosque ene wo Madina Alhaji eye Umar Mukaila echiremu sem emfasodia pa ewo eye nkremufo esukuu no ho no ekonkan ye pa ni senti omosira Ghana ban ewumsa ban eguso eye na fam de pa nanso no kakra aka echira esa ban bo nani edi nkremufo skuu na chi ye pam ye papa ka se echirem se nkremufo skuu no ebo tete mofra titru fa nyamesom ho mamofra etwa madwen di se abrobopa so a ebo pa mama no so ne ye epa ekoso ni senti Ghana ban bo ne ho moden efra awofo no todo na mfo mama emfa nko eyeye niano muslimin schools ni bi ne montete amapa ekoso na babo man Ghana twche ne kanko no ne ma konkan odi nsem sei edetudwa. I greet you the perfect Islamic greetings quoted in the Arabic phrase, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fellow brothers and sisters in Islam, we thank the Almighty Allah for this day. This is a very important day in the lives of our kids or our children, for that matter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indicated to us that education is very, very, especially Islamic education. So on this special day where we are witnessing our kids and our children displaying high level of Islamic education, all that we can say is Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. That is the pride, or that is the pride of every Muslim parent, to see to it that at least the children are given good and better Islamic education. So today is a great day. At this moment, I want to take the opportunity to encourage all Muslim parents to take the Islamic education of their kids very, very serious. This is what will benefit us both in this world and the hereafter. Please, let's put some premium on Islamic education. It is very, very important. We are not saying that you shouldn't invest in secular education. Please, as you invest in secular education, please do invest in Islamic education as well. For the question, actually, eni a wotie kopie mu e Madina ane ne potemo no ene ye wo hene e de ma ye nuanom Hausa fo no onu kware nso no ye imam e de ma social welfare mosque no so Madina ne den e de Alhaji Umar Mukaila nende ana wote yen eno achi ana Yusuf Musa enso cheche ne okira de Medua school num emra na wonom eye quiz e de ma mu eye school for mo fra no so e kasa na wo kirem sem ehu hia pa sa Medua schools no Ghana mpanifo ne bedi akire yi patitru
ene abata na mamode asem mo amoma no etima kwagye ntetia ho pa fi so mo bo adwumaden ye pam teacher aka se kyerem sem edu ba bi nso a na akyerɛkyerɛfo no bi nso wane mo ha adwen ye papa otumi hu abofra bi pa sabe abofra kuma sabe na to agu nachi enya sim kuma na okyerɛkyerɛ nani bɔ ne kadwo saa na wahwe ana ekofa nsam dia pa o chema nso anu se du ba bi a ha adwen ye pa ne send akyerɛkyerɛfo no saa harassment no mama ma adwen free so kura na mo tete mo fra no kwampa so pam ye papa sa kasa kyeremu a abota na ni school na chi ye pa na montete pa betumi aboma school no etumi akonkan ye pa kasa kyerem sem ebe ya mpelefo ntena se yanhyehyɛ foforo emfa fa o maga na dusua nhyehyɛ ne ho pa nentimwa na mofra dodo na nya kwanya titiriw efa dusua eye nuanu mosremufo no ekosem omemenda no na mofra nya dodo nya kwanya enkos na bebo maga na mpunto ne kanko etimi akonkan ye pa wo manyim. The children need for their Islamic education to be well, because as Muslims we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that after we are dead there are 3 things when we leave behind us we shall succeed in our graves, and among them is to leave a word that is God fearing, and how can we get that word that is Allah fearing? Through Islamic education. But some of our malams, we are also pleading with you the way of handling the children. Now it have become in the mind of the people that when I go to madrasa, the malams used to harass the children, which is not proper. We have to change that narratives. We have to change that narrative. I'm urging all the malams today, if you go to the street, you ask a child, why are you not in madrasa? The answer they give you is, oh, the malams used to beat us. So malams, we are pleading with us. We should be cautious with the children. If we want to have better children in the community, it needs patient and well training. So our malams should be patient, and the parent too should be more serious. And we are pleading with the government and Ghana Education Service. The madrasa sometimes used to be run only Saturday and Sunday, and the teachers also, they insist that during the Saturdays the children should come to classes. Eni a woti ye Yusuf Musa ono so ekirade ewo Ahmadiyya school num ewo Martina nene na woti ye na ne kwakura mu nom na Mina Mensa ono so ekiremu a eye Moslemi schools no ebu adwuma ye pa ne senti ode adesere de to Ghana pen mo no homodian na omwa wonom na school no enkoso enkonkan okiremu antete ma papa school yi de ma mofra no bebo ma Ghana cheche ne kanko no akonkan a Amina eye Mensa ekiremu sem a school for mofra empenifo to ombo ase de ye nuanu Moslem eye esom no tete mofra no ekiremu nyansa nim de eyi mofra ya adwene efri basabasa ya so a ebo ye pa ne senti awofo nyina momode fo moma no emfa nko Ahmadiyya schools ni bi na fisa abanso teche na mwa na Muslim schools no enko nkan ewo manyim. Pacha frame ya mena tough mensa mi fitema na mama. Pacha me buy many ajipa. Very very educated, like my idea my many aso. Me pacha sisi me say me encourage parents, society ni nyomani ade na omumba mbebwa ya masjid na esiwe. Ina ya makaranta no so mba mbeto aso. Na ye ntumi training nkola no. Enye secular education kwa na training nkola. We no na ukoma ya Quran no, morals ni nyama teachings ni nyama na de bebre. Ewom teachings ni nyama na bebre. Even the way I obey Nancy, the way I obey Kasa, the way I obey Stray, when I didn't your prophets now, I they actually almost don't put on the descending man. So I shall intimate parents, name with society na so number boy, number learn to mean training and children good use in society. Yes, I know cry. I bet me a boy when you might be government is also made to be pleading with them to say, also all helping or like on boy, like Islamic education and so on boy. It's say hospitals, schools, ni nyomani ade. Ono so mbetumi, omombuanye, yes ombetumi, omombuanye. Pacho me. Eni a woti ye eye Amina Mensa. Na amani boy yensem treni Halimatu Abubakar. Dodo na bonum rane say Hajia sweetness ena de amani boy ebesum yen. Yanto akase mose momfa nwura mu ewo bema oboada aka na bese begya na ogyina mum. Edema adehia wonem wo Asen Central. Ne den ede akompre kon Canada ohene Japan ede nsem ede atudwa ekiremu se na ni age pa omro kopie mu US mountain so am emra na one alliance eye anas arome ya wanasa ensem ye okafa no ho anas ede kopie mu US court ameke se no emperifo ahia ne say ontua $18 million emfa ma anas no obepiem ewo Michael na mum
na mena akompre kon ohene Kennedy Japan be pie mo maga ne mu enne ya watai eye obenim bosma da so aduonu nson emfempem mienu ene aduonu eye enumu no obepie wono akasa ne campaign officer wa hyiahye e wa krabopone mantamum na no one agitafo akasa no kire mi se odawo ma se pa so mamoden abata na chi na afin so ne ho kafo achi a wonom etimi awo agye wo mo efeso pam ema Kennedy ohina Japan ene wo mo kasa no kire mi se nani agye papa na afin so obekọ so abadwumaden na wa Tiger na fo a wonum ni anu odwama wo mo kasa obiara nte wo mo kafi se obekọ so aka ne kra o kire mu a sebia nipa wo ka no kra ohu ahi na so no kra hoi agito nti obekọ so aka no kra efa no de asi ni wei entumi mu na ba mu kra Canada Japan kire mu sensem wo yasi na mana ba ya nipa so nko azese de okokwa ya nim ye panti no kra bekọ so de hene e wo na brabom wakasa de nkranhyasem e de abana chitafo nti mo nkọ so anye na chi ne mom ensema wo do esi US no obekọ so aka mu nsem nya de akire Ghana fo e wo mra esem Kennedy ohina Japan de sem sei e do to jamna ohia na nkwasa na chitai efo no. Well, let me take this opportunity to thank all of you for the wonderful welcome you've given to me and my wife. I thank you very much. This will inspire me to continue to do whatever I'm doing. This indicates that you appreciate every effort that I'm making to speak for the voiceless. So I will say that we should all stay calm. Nobody should worry. Because anybody who decides to speak the truth and fight for the voiceless will go through all this ordeal. And with this, through this ordeal, I become a better person. Okay? I become a better person to fight and defend the country and the voiceless. So I will say a big thank you to all of you, and in due course, you'll hear from me. Thank you very much. Any AOTA ayakane mesibe no jiremu adema adeshia one more Asen Central le den ede akom prekon Kennedy ohene Japan we ani agina we so adaye ho akwakwagye na boafo ejotore ye ba kasebede akachi no ye ba kenkan ni nyina ede asomo Makwentu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie mamini ntreo Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier. Asofan awo ben Wise Park Hotel. Ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media yamamo akwa abafia kenka madwen kire ni bie ewo Facebook no so na yemfa ensomom wei Efredelic ayete na o kire mi say good evening sina ya dase yenso ya chia opam odo etama ana o kire mi say NDC fo asan ba biewu dada na omofa kwa foforo so abechicho magana japade no e de go mbotom o se ncha kese nkoma Prince oben a o ye Greater Accra Regional Organizer ya dase we sufre ye makafui gazo na o kire mi sem o chia ye mpa good evening Kwadwo Adwoa o se kase bo no emu odesa no manam otia ye live edi free ye da command sine yenso ya dase Master Planner Junior Kentampo na o kire mi sem bibia da azianse se Ghana man panin John Dramani mama ne ndisi amanyuku no na monye kado so mbeboa mo man Ghana o mabedi o man so mpoda o kire ma amamu mu buedie Ghana crossing jaka semfango enkoma eye abanga Fuseni Yakubu a oye incoming MPP National Youth Organizer ya das we su free Kofi Parliament obi sa se ensem sisi o man mu pass etomemo eye ECG fo wonim containers anema gum baye apem baako ahamiensa ne adonum ayira okremu dia na asem we de epantoma so hwe live edi free agwa bobi kuma apa ya das pass nia we su free we chada hwe na o kire mi say Nhyiraba Kwadwo Sammy Adwoa Agyei Sikapa mo bo adwuma ye din mo bo adwuma den ye pa o chemse ka seboni mo that say no manam o hwe live edi free eye great station na nyina dam DJ Ghana fidie ni so honom na Ghana fo nyina edi free eye DJ Ghana fidie ni so e wo DLFM na sine da se pam wenzu every baba maham oboase na o chemi so hwe live edi free oboase the golden city of Ghana or say a very special birthday go out to eye odene ho Kofi Apiane
enin man of why a vision of Obuase ways or chim say Nakopon Shana Payansia da see pam Ghana ni umse yamra naso de naso smaka krake eya modia yama me akane otemofo penny ameke so ya dwuma edema economic affairs nidin eternity eka ne se IEA anase IEA so fa yakufu echirem se sabe yetufu magudi a nyama homra mfaso emfama adehye a yetufu magudi ne wompotem every time emma se betufu magudi ewa akutia na afia akutia fo huna manda omakwan nyina se ba ne sa emma o national cake ne enche ne asemo Ghana ne wote a uso mi saying 0534050199 and 0593406565 fuma gudi ayetu no yenche ne pepepe no man baby ayetu no obianya so mfa so asemwe uso mu esen. Hello Majo. Kwadwo Sammy. Senior man. Fona nana. Minia. Champion yentio. Kwadwo. No ma bi wo kwa ya enisi ye kampo. So sebi won wo bi a wodi abode ekwa kwate enkuruma fudi abodi a we den wat enkuruma sebi ye tu gold wo me krom na ye mfansi esi me krom ma me nya adwuma nya ma me ho ntome a sebi ye mfanko esi obi ho na me de me nya nipa ana ba dia yetene ye de ye nhome ye nidi ente wona ya adwen o adi asembeni masa se ye tu gold na ye mtu na ye mfansi esi ye man ntemu asa na aduabonten ho better me ne ya adwen minia nya me nchira bebre 49 na hello Majo. Adwoa Agyei. Oh, sa Kwadi Tama Committee 11 champion. Udi Adwoa Agyei me dia mawo. Better say me yenti adumre sa. What do you do? Sa me yenti adumre. I said you too ma ne adu kosi so. Oh, enuru ho kura nya botre. Ompe. Nya botre yanko yanim sa. Yes, empanifo say. Edidija ohwe no. Edimuna nam. No kwasem. Enti say obefa de wo mi fie. Now they akwa komo obi fufra. Obetumi akwa ye adwuma okoko processing. Akwaji akatia ewo dry dock. Da bia nya adwuma. Nya adwuma. Enti wona ya adwen o. Me no ya adwen pa. Okay. Ya da se pa. Me da se pa sa Kwadi. Na. Aya frame why. Mate nya me sha bebre sa Kwadi. Hello Majo. You so offer. Ma ho fe udi ni ba bia akasa free. Oh, me a Mrs. Taba. Ma feel that to my intel when you oh, go in order to know here. May you be a decision, ye many years. I answer you tell men, you can hear the bill, yata. Mate. And then now, what about Common on Yama? Papa Nen. Medasi Bebre, Sister Babes, Medas, Yebisha, what Takwa Kujukrum Ate. Hello, Majo. Yeah, no, Bema. Champion within any baby. Okay, oh, champion man, may intend me. Ja, almost cocoa clinic, any incline. A honey, and Cocoa Ben or Hanamo. Can I see top of her? So, ya just a dibia moma no, a dear, say be a baby too good, damn more. Almost quite at a glimpse site to Wankasankasa. No will be on Quamer, what is the Natalie Muda? I just saw my gun pet. It's my man in front of so 100%. Okay. At the Jawa Nimran and I'm no question. Was in a minstrel pa Brassi, the Dasapan son, or Jane Chilem. We are not a mreno enya swan, a package or Boyramtenum. Maminfa way and find me last call. Hello, Majo. Hello, good evening. Even on. Senior, we didn't have a free. Champion within. Senior, may enter one may enter. Hallelujah. Oh, Papa Joe. Obwa to minimum, Kabem Yapa. I'm quite yo. A day. I'm quite I mean, you that Ghana, you think a drone move. Oh, what am I for to find the way to tune. We use a Ghana, you think a drone no. Mate, Medase pa, Yamesu Shra Pana won so wa dwentre we na kase bono. Ye gina we su ne ye de asi afra for mo fancha mo frɛ nanso ye ntimi emfa ebio kase bono musemufuo no eye maze mebel atwi ene se mu ede ema yen DJ Omarian de kopie mu ewo Facebook no eso akenka fo nso ye yemienu edi amegye so eye takwade kwadwokrom twabe wude hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi meni ahofedua Adwoa Agyei Sikapa. Yes also ama pakaji eta betano da kopama so nsem no atoa so e de aso mu nyina mu ene tia adehye sara nyam ko popeno
de na Yankupo atworo sɛ ebe ho no ene be ye ho enti yeda Yankupo ase ansa na mistakes na ba in our player side na omutimi equalize ye no inshallah bro ni say mintu mo ase obehwe na wasiyese no ma bi baby what the direction of Kife's economy here direction me ye na ediko ye ediko woni na ma kofa obi aba na ma high diamond na mitia ne ka kind of you are journalists, some of you I think you are doing like you don't go to school. Direction me. I'm taking Confessor to a good direction. We thank God. We didn't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action bad caution. Yauda gbe wotro melegbedro no vinyo fogbotofio wotro ya cha gama gbado megba no in sports ye metwogbo no yimenko enyu DL Power Sports Update mede kuku no wotro ya yo madana grona made na amesia mepromotofio no choma radio adre DL 106.9 Sports aya dimila ye me no wotro ya metwogbo ta mede kuku no engbade radio alegia na neno gia anyami ganyo bi tuobole bo uno ko e Facebook e YouTube gbekene menga bo efia no yo beshe watashe kun wo ke sports ni ba egbaji DL Power Sports me pabo fai gbekene ni ochomoko ni moko akemoko ni mo fiamo ke e radio afo DL 106.9 Sports no ni nyasmo no watashe gbekene wo ke bakaji radio e bi hanne fobie wo ye ni BPS Sports me ne wo ke bababo gbekene. Good evening to our listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Thursday evening, we are back on radio to bring you the best of sports updates you will get in the nation capital and beyond. Call DL Power Sports. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend to inform the whole family that they should tune into DL 106.9. DL Power Sports Update is airborne life. Ebusiama minyina weso na enenyu mirememo ajon ema wakwaba emfamra nkrampumpuni mantem ajatu kasafidie kasiya ba kopeso DL ohani nsia echiripo enkron yawada enwumere meriedo se agudie momranti esinkunya na agudie monsema yakwa kopedia masemufo wajebra trans so intebe ni nyina wayidi film ni akadie osie modu otiefo editie sa otiohwefo edihwe sa ohwe na yen okafo nso no edikase ye kan ya transia ye de babesum eye Ghana gudie munsam ebibre mu de ne broni kro so de ne edi adencheche ni adane ebumfumpa ene ya boaboa no ye de babesum enti abusia ba bibia obia no tami kuchu jemre ya bonsam ne bede ya chechire ye besane mu ede agufam ede ama ye transia abribia wonim se ye dwuma ko bia da roma na ye de agudie mu nsam no ediba enti na nwumre kame ho na ye mfa sida chenchire ncha sida kese no emfama adwuma ku a ye from Lumba ensupa ene obepiem a Ghana nso abadwama nso a emode emutene ekrogen a obia no no eye Lumba ensupa Food and Drugs Authority dia fa eye mfidie ma ye nhwehwemu agya tum se muti emode so bia no nti bibia ye nsu a ye no de eno ani Lumba ensupa efiefie mombobo dwumadie bia wodi bia fa serve wa howo mo amotunton so traffic mufo water depot provision store cars amu distributing so munyina no eye Lumba ensupa no na momfa na monton na nkrofo beto na mwenye ska edi agumu botom bibia fa nsu a ye no de eno ani Lumba ensupa mo amu dance man ene mpatem atadwe mwati dende madam abanyameche mubenya bi ewo na kache o Apietus Lane oben Lumba Sport no number mubenya madam abanyameche ewo so no eye 0557 349 401 ano eye dansman ne mpatemfo ofanko ene ne mpatemfo ye yimu emfamfimu ye Mama Vic mubenya bi ewo na kache number mubenya Mama Vic no eye 0500 680 783 Lumba nsupano pebia to DLFM ya kache ewo nkran Agbogwa Junction yane Wisconsin International University no ena edi animhwen ya kache obenya bi odia obaha bora yen reception
oba beto abayo kama no fe ka chen se ope Lumba nsupani bi ato obeli di no wanya bi ato baby bia obi afre number sei na ope dodo na ye bi begu hwemu na ya beyidi ama na ne opese wo de no wetumi e de aye numbers no 0355 0 no abo 5 miensa 274757 and 0577475343 Lumba Super Kitemu Nanyumre aguri mu nsam ya tunidim DL Power Sports Update ya ba pro edi agufam edi amount from afar mi kwame afum time chimede nsam no eba na DJ Omarion edi ya to Facebook DLFM 106.9 YouTube DLFM 106.9 obetumi akọ no wakọhwe dwumadie ni bi enso wo mi ameti akunya kese mu de nsem ne ba no edi ameje so no ayensu ano de hye apakanGH the blessed kiyenti we yaba yebesi famne ya tuja na nwumre ede nsem no de asomo apakanGH we de nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti ya keja gona ntantam so ya tuja na nwumre ede nsam no ede asomo de enhyase emfamfi yendi mesansempenfo na kan efie ani fie yewia na ye de broni cross so de no ede atoa so de amadia wonim se enche bia the senior women's national team the Black Queens of Ghana omo ko ma no omo version of AFCON omo de no ye kan AFCON omo de ko na omo de akogbo ani ahwe so betumi etebiri kuruwa no ede ababe piem e Ghana enamne santi no Black Queens for eya unbobo a serebe ya omo kwa omo money ebesoni enti Black Queens etumi secure 2 double friendlies omoni omaya ye fani Senegal omo ma penny national team no bebo first game na beba so April 5th 2025 and beba so nane nansa so no aye April 8th 2025 no another game no etumi atodwa na wa hye so area mam se Black Queens 2 friendly games omo ba bebo ne April 5th and April 8th against omaya ye fani Senegal ye wonsam de asomo dwumadi no so na Nansia and a senior men's national team the Black Stars of Ghana almost so added 2 World Cup games Eddie Bweni area against Chad ni amoma kanum Madagascar so no majimiensa Eddie Ashomo na Jordan Ayu abedi pele ne baketwano and a captain Black Stars was out 2 games na ya bwana deda you Eddie Nkrata aba montin echema ojina ninu anu nyina anewo ede asida kese ede ma Ghana fo nyina se motawmachi ema 2 games no mutumi boye etumi nyanku ni na sade na Ghana fo moye no asom ani yepa omoda mu nyina se na omo hyamobo se omo beye bibia bi ewo mutumi mu se na be ya ombetumi ate Ghana nim no mode anigye ede abre Ghana manfo ewo makuma mu we ene krata Jordan Ayu capito dia babonten ede Ghana fo nyina se for supporter mode man team no World Cup qualifiers omo bo nansia yere wonsam ede asomo ne yada so gina Black Stars akache ede nsem pi ede somodia Otuado ene training coach ede ma the Black Stars of Ghana na Otuado echema o say 2 World Cup qualify games ye boya ye wini ni nyina no o say a great game ene ye nyan na mom na obeka se still na in terms of performance no akaka crase it me improve o say eba ne certain areas na e say improvement eba e bit say defense e say to me yere all those yan consider still e say improvement na eba and a goals no ye share still na no e say atoto nyama na goals no more eba na the most important thing is connection team no e say to me ye strong sana be ya enyama be koyi ama Black Stars Otuado Black Stars coach. Yeah, I think surely we had great wins, but there's always room for improvement, and we have some certain areas surely where we can improve. I think and we had a really solid defense, and we also scored a lot of goals. But in between, that the connection have to be much stronger because especially the second game against Mali will be very, very tough. But if we continue like that, I think we'll be successful. Otuado no say still you're winning 2 games against Chad and Madagascar, and also still no there is more room for improvement. So what me and come
na yebisa na asem we wie ne to aso ebisa se Benjamin Asare ne monoma obeda na di e Black Stars na was going forward no local players na obema dodo na akwanya na e no say it's not about say obo ofie and now obo amano nemu baby a obo bia se oye Ghana ni na oni bo ne ba oni otuado obema wakwanya nti amfon se oye local player and now oye foreign based player no no de obekọ aye ni oye otu kwankwa amano ne no scout Ghana players Ghana League Division 1 ya de no hwe quality players na wo no na wa ma makwanya no ma bebo Black Stars no. So for me it's never about local or non-local, it's always about quality. You have the quality in your local player, you're always invited to join the national team. So I will keep on looking. I'll be traveling around like I did before. I want to look for teams in the country. So previously I've watched Premier League teams almost every team. And then also I've started to watch Division 1, Division 2. So I'm looking all over. Ne krakra mono yebisa otuado sende no the son of the soccer maestro Abedi Ayu Pele ne ba deda you na deda you ni na wiewia na Black Stars or the sumna be wie under your leadership na no see deda you no on kasa mwane mfa deda you hunda na deda you no ni obeka se ogusua e monitor deda you na still na no akwanya no wo de ma deda you se obetuma ba Black Stars na emene ne so na ohia deda you a obeto nsa de afa na mum no emprempren ya oni ye ndi nkomode ye wo players a omomone mo no e wo soro e de chin deda you enti no nto nsa emfre no no. And Andre, yeah, we see. I mean, like I said, the team is always open. I'm looking, and if we need him, surely we'll call him. At the moment, I see others ahead of him. Otuado osim prempren ya oni yankasede. Your players or money was already chin de you. Enti no ntonsa emfre no Black Stars are catching Antoine Semenyo Black Stars of Ghana striker born ball de ma Bournemouth English Premier League na Antoine Semenyo akasa o se wunya akwanya na ye fro sebebo de ma Black Stars of Ghana na ya nwawa kese pa de ma onti ono no sa akwanya na onya no ya nwawa de ma no nti abribia no no peso ka Black Stars no na obesi akand mom no de ade ebetumasi ni kwan oye fit omebobo ma Blasters Enquires opra na apart from opra no anope wi anajo ya to nsa de frɛ no bebe som ne man Ghana o se national team no so no Antoine Semenyo se ompra ye no ya available nkwade a oba bebo e de ama Blasters san so nyina no na ne dai so ene so bebo e de ama Ghana. Yeah, it's an honor. I always want to be part of the national team. I feel like the only thing that will ever stop me is obviously injury, of course, but I always try to make myself available. I always want to play for the nation. It's been a dream of mine from young, so anytime I get called up is an honor. Ya twaso ebisanse ne Black Stars technical team ne yayen sakrae kakrawom ene refresh chef aba Desmond of Fair no nyina beka na san sakrae abai uni san no asefo na one de nia obeka se changes no ama nyama ekoye o hwe technical team no mo aba abeka adada no ho no omo de ahofa ba bi na ye adwuma no na o hwe nkita die bi eda o ntama omodi ye adwuma nto obeka se for now ne de bibibone bia ensi nyama ekukoye de ma technical team in Sakraya yaye ewo mu no. I think it's been good changes. I feel like everyone's getting on together. The cohesion of the group is good. Everyone's warming up to each other, so no one can say a bad thing at the moment, and I think only time will tell. So we'll just have to see what the longevity looks like, but it's been good so far. Antoine Semenyo Black Stars of Ghana striker or Bonnie Boy Edema Bournemouth English Premier League no ana watenenka yemfi Black Stars akache de yemfa yeninchemo men's under 20 team no ya from Black Satellite enchebia under 20 men's after Rebecca na ese Ivory Coast and a hostie na Ivory Coast atwiomo ene no Confederation of African Football Eternity a friend CAF no on your man yefeni Egypt edidi nkomo se omonje na omun hostie na Aaron Essel Black Satellite captain yebisan se enche bi under 20 AFCON no baso anboabo na ekosan no se o enyama koye de mawo wo camp na complain bi ani wo togetherness in kabom wo team na kachie pa na omo ye really so mbe ye adwuma bom na mante ni nyina no o ma ho fama
no e was through ye pa oma ye ready say okune da omanim no ombekwa kokonkoden na kuruwa no kra no e bi oma tebiri e dia bepie mu e wo Ghana. Aaron Isel. My team campaign has been decent. Yeah, no complaining. So I think the togetherness it's there, and we are willing to work together and know the way forward. So I think it's all right. The eagerness in the boys. So yeah, I think we are all ready. So we all know the task ahead. We are still in the preparatory zone. So yeah, I think the friendly games will help a lot for us to know the ones who are ready, the ones who are willing to give their all. Aaron Esau, captain, my black satellite, and I want to Mr. Neil Armstrong Motagbe, GFA head of public relations and strategy. Yanini didn't come over and say, no, under 20 AFCON, akwaye bibia o ma ye friend Africa so mu hosti afeni ye pa Egypt chow se ombeje hosti na Ghana no ede na moye ede afan e na osi o ni Ghana fo betuma yanse ye bekoso a na ya boabo ye won de atwen na CAF aye ni ombeye bia so ombenye oman bi na ometuma je tournament no atumi e hosti na eye unfortunate Ivory Coast are draw se omuntumi e hosti na mo GFA ne de e so mo reorganize omo na omo twen CAF so ombe confirm new host obe hosti under 20 AFCON until then boys now you ready or am prepared for under 20 tournament now Barcelona. Well, we can only continue preparing the team pending communication on where next the tournament will be held. It's an unfortunate development, but once it is the case that it has happened, as an association, we need to reorganize ourselves, recalibrate, and await the announcement from CAF to where the tournament will be played. Once we have that information, I'm sure that the team will be prepared and ready for the tournament. Mr. Neil Armstrong Motagbe, GFA head of public relations and strategy, and with me at Tenenka and so ewo na ebusia ma memfanto anim say na otwe no Ghana FA Cup no quarter final and etumi baso ni nyina ebeba so ewo Baba Yara Sports Stadium ewo Kumase Memreda 29th Atrom Divisa and Park Academy ebebo 3 p.m. na Brekum Chelsea ni Bechem United abo 7 p.m. Kwesiada 3 p.m. Kara United and Golden Kick and ebebo na 7 p.m. Kwesiada no Asante Kotoko and True Democracy edi abweni na MP4 edi rate ombeje ewo gate na edi aba almost VIP ranks no 20 Ghana cedi VIP lower 30 Ghana cedis VIP upper no 50 Ghana cedis and a VIP no 100 Ghana cedis yede won samade ma almost ticket no obe piem Baba Yara obe tumi enya biato yede won sam adema na Ghana Football Association SA games na ba so no o mayi 8 catch them young referees say mundi games ni mi no na sa 8 catch them young referees o mayi o mo no o be di Atran Divisa and Park Academy normal sanso Edikara United and Boboku ya fe no yes mama mpesa game no emfama yes Kara United and Golden Kick on be this game no so no wa hye so dia mamenti on be di Atram Divisa and Park Academy no Medicare United and Golden Kick and catch them young referees na yere omo somebody am lawyer Safuduku Kasama 4 penny Edema Santi Kotko or Sinyami Adwoa Kwesiara 7 p.m. on the Bobo kwa ye friend True Democracy ebo supporters ni na mombra go pamane so Kotoko peso mu winning double afi league any FA Cup number to me omu hia supporters ni ntino momra na mo be support team no Nyame Adwoa Kwesiara against True Democracy. Me jidi say the entire Kotoko family ni na say double na person ye gina this year no obi a be contribute to be if you support out there and say oba be club no say the musi dia grow full no but who feel now so we Kotoko ni na team no enya impact ni ye papa ni na so baba stadium na crowd no more team abedi di no this is a team muso your True Democracy this year that they fair division for the different ship size now where you over free come say now after you money na again as of folk mediama Median Gold Stars and all the big clubs and now fair division clubs you know Kotoko ni enkwani yakobo match na True Democracy almost support ankasa but with our numbers we not conquer Lawyer Safuduku Twanin Samson or the two gas game no
obi anhye ne nso kwasiara no nson ena eba so nti supporters no obun kotodwe esrem pachao se obi amra meta tim na chi na mamo underrated boboku a yefen true democracy enka sai no mo ye division 1 team ose afi FA Cup se wahwe a enketwa no omo chekere akese no emene omo enti obi amra na omo meta tim na chi sana be ya kwasiara ombetwi meko ede aye true democracy wona kotoko akopiem wo FA Cup semi final. Yeah, can say Sunday. Match is 7 p.m. at the Baba Stadium. The supporters nina do no say omo tired. Na me and the team say omo your first division. Say be ya omo the two other class no. E been to say. On Sunday no all roads lead to the Baba Stadium. The club ya any true democracy. About the quarter-final stage. The FA MTN FA Cup no. E bet me a progress to the next stage. So far league at the top. And no crowd should be a motivating factor. My supporters nina say. And then any crowd no yen lead. It is just with the little push, bet my ginger boys na mama I deliver my hand. You know, Sunday I'm ready. And that is why a holiday this a holiday no kwa. And yes Juma din bia na dia cha okoye. Mummy take time. Ne kra no lawyer Safuduku yesie nana pole wie no. Yente hwibie ho. Wona okasare makotoko afenso. Wona oye lawyer ugina mu ere makotoko wasasem no. Boya won komo pole wuo no ne awon sensem ne sese sen ansem ne te ensem no kosen boyen komo. No, police case na nye din kra. Investigation ni police search bi omo ye bi omo kuso ye o. Na on sensem ni bo ha upo bi ati no ne sa ne ma na ne na e be kana bonti. The security services we stand that Ghana do omo ye juma. Court no so proceedings so ekoso. Nyame bo a second prayer no. All the three cases baso Sunyani district court B. Menso no say the bia me kono. Bentina kra meko akọ represent the company the complainant. It no second prayer baso. Iguso Lawyer Safuduku kasama for penny erima kumasi asante kono watene nka yamfa fie ni nsini monitor wa manone na yamfa nsina zigibi take over there ena nyumrei owurem our Spanish La Liga na big game ebetumi abaso boboku a yefene Barcelona tenafie na omone Osasuna ede aboani Barcelona peso mu wini sene be ombetumi a stretch lead no our Spanish La Liga no so nafi ometumi agi league no ede esi omana so ti big game ena nyumre no twiken baso Barcelona ene Osasuna na ede boani a yere awonsam ede ema yefi Barcelona kache yemfa ye nchemu ewo mo bitterest rival aye from Real Madrid o makache ewo Spain wa na sama ya babe komo no Real Madrid echuma omo beye 3 solid signings area bewura omutimu no edika no eya brantie friend Trent Alexander-Arnold oye English defender obone ball edema Liverpool ombefa no as a free agent na waba enwa chinso no omo di omani be chiem ewo England wa Bournemouth akache Spain forward akwala race will be a center back ye friend Dean Hudson sa brantie so ombefa no na fenso mfimfini wono holding midfield on Casemiro kwe no abrantia friend Eduardo Camavinga ene abrantia ye friend no Chouameni omo ntumi mbo position ye enti omo beko Real Sociedad akache na Spanish defensive midfielder ye friend Martin Zubimendi no ometumi akofana ba ye de awonsam ade aso nti channel so say Real Madrid have 3 solid signings Trent Alexander-Arnold from Liverpool, Martin Zubimendi from Real Sociedad, and Dean Hudson from Bobo Kwe Bournemouth. Summer 3 key signings way and a Real Madrid person ya yede and won some adebon. Nancy and Bobo Kwa ye friend Real Madrid UEFA Champions League round of 16 omani Atletico Madrid Adebweni na second leg mbro mu winning penalties. Eyi Atletico Madrid efi mu amwa kopie quarter final. Omani Arsenal bebono. Abrantie friend Antonio Rudiger ebo last final penalty kick no ehye no okoye gesture bia o celebrate eko han nani ena otwe ne teche mapie ede ni kokromoti hye ne konwase ase otwe obi ti oseden obi ntumi hu ni Antonio Rudiger eje na ye ne nkwa no ye sa celebration no Dani Ceballos, Kylian Mbappe, Vinicius Junior no nyina e kan no mo ye sa celebration no eno na UEFA chire mo se ethics and discipline no ase emra no ede ne twitwi fam kakra enti omo open eye nhwehwemu ede afa sa celebration no a omo ye se budwira Real Madrid ya
asotwe betumi akwa de ma samrante na yes a celebration a yede ehonsam enso ede asom na Real Madrid make amonsam na medical catcho say abrante friend Trent Alexander-Arnold obody ma Liverpool England right back omo ne na wiawia ne Sam obeba na Real Madrid so mo hwenim say FIFA Club World Cup 2025 omo kobo no esa abrante a friend Trent Alexander-Arnold etumi kasa squad no omo kobo a yede ehonsam ede ma Lucas Vasquez Spanish defender obo edema Real Madrid abrante report according to insentreku a ye from Relevo no almost say abrante a ye from Lucas Vasquez ne sama obefi Real Madrid akọ ni titiri any Trent Alexander-Arnold all ban intino abrante ne be kwanu echi ne contract extension no won sensem na asem ya boduam enkoye into Real Madrid sama Ombeja Lucas Vasquez muno wakwa yede enwonsam edema Arsenal ewo English attacker be your friend Bukayo Saka Abrante ko prai enanie na ontumi mbobo emfam Arsenal na so nyame nchade Abrante na gira na so ye baka wa start training UEFA Champions quarter final Arsenal ne Real Madrid bebo no Bukayo Saka betuma bobi ede amaboboku a ye friend Arsenal yede wonsam ede ema enso Manchester United wo England midfielder bi ye friend Kobe Menu ne contract extension no aye bibia wo Manchester United sasama utima ope Kobe Menu no 70 million pounds fabra ombeja Kobe Menu mu ama na wakosia kan dia mawa yede enwonsam de ma ne krakra ne aye di tu yenserebo no bobo ko efe ne Chelsea akache omo France akola bi ye fe ne Christopher Nkunku na Abrante no ofi RB Leipzig no obaye no enyawa mfamfa mani eprepra na ball no ball goals no ne ade emma ne amete ne se Chelsea ayo madwen se sama ombeja Christopher Nkunku kwan na wakope bebe foforo akosina kan yede won sam de ma ni egina so na agudie mu nsem ya boaboa no nda nwire ede beso no yede SC ensoso Golden Boy o hwe Facebook yenchiao Fresh Boy onso o hwe yenchiao na Prince Aponsa Bishop from Kofobia onso yenchiao na mo amohwe nyina no ye chiamo ene anwumre ewo aseda kese nkoma menu akwam yafum from afar watamechi ema mede nsem ne ba na otwi kwame esie ne papa nti ye nyina ye nkoja kwame na onkra ne papa echi na bibia anya kama DJ Omarion ade me ko Facebook and YouTube ema unya bi nso ehwe wo ema bibia eye kama enso so ewo mi amede nsem no eba na di ameje so no eye ayensu ano de hye apakanjh the blessed kimiame brapeni Mr. Kofi ayenu ayensu ano so wate wabiem ku ha utie minchiao na minchiao wife sister Mary so ebusia ye de si DJ Zigby take over no dia woso no abewoso so nyame ama ne yatinkwam wa hoden a ochena yebese hia